Yes, kanongeye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Bakunzi ba Duniani Kote TV rero, dore turi mu masaha y'umugoroba, birumvikana, ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Birumvikana twe twibanda mu gihugu cy'u Burundi, ariko turaza gutangira dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi ariko baba bari ahitwa Cibitoke, baba bari za Gitega, baba bari mu bice bya za Mujejuru, muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine Munanira, baba bari mu bice bigiye bitandukanye, bose turabasuje tubikuye ku mutima. Birumvikana rero muri ano masaha tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, aho tuba tugiye kubabwira uko mu gihugu cy'u Burundi byifashe, ndetse tukanabaganiza uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Birumvikana rero ni amakuru agezweho, turi ku itariki ya 14 z'ukwa gatatu 2024. Ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ngira ngo mu masaha ya kare twari twababwiye ukuntu mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi umutekano utifashe neza, ndetse twababwiye ukuntu mu bice bya hano ahitwa za Cibitoki hari hageze amakamyo agera kuri 6 nimba atari 7 y'abasirikare by'umwihariko yagombaga guhabwa amabwiriza n'uwitwa General Prime Niyongabo. Ibyo byose twari twagiye tubibaganiza, ariko tubabwira yuko mu masaha y'umugoroba turi bubabwire uko situwasiyo ihagaze. Munyemere mbabwira yuko rero muri ano masaha y'umugoroba ahitwa Kavimvira mu kanya gato gashize hari amakamyo yandi yongeye kuhamanuka, akaba ari amakamyo yerekeye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tukaba dufite amakuru adasanzwe yemeza yuko isaha n'isaha aya makamyo ari amwe mu makamyo yuzuye abasirikare ndetse n'intwaro biri bufashe igisirikare cya Repubulika cy'Abarundi mu guhangana by'umwihariko kuri uno mupaka wabo ubahuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero arimo agenda atugeraho ako kanya, natwe tukavuga tuti nyamuna reka ibi bintu tubiba updating. Ibi rero si byo nje kubabwira, ahubwo munyemere mbabwira yuko tugiye kugaruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, tukababwira uko situwasiyo ihagaze. Hari update ziri kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, naho turaza kuba tuyikomoza tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko turaza kugenda tubapodatinga. Hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko imiripuko ndetse no guhangana kudasanzwe hagati y'uwitwa Agathon Rwasa, ni umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi, by'umwihariko buriho kuri iri shyaka rya CNDD FDD. Ibi byose turaza kuba tubikomoza, by'umwihariko tugenda tubapodatinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Hose turaza kugenda tubareberaho ikijyanye n'imyitozo ikomeje hano mu ishyamba ry'ikibira, turaza kuba tubapodatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Hari amakuru menshi arimo agenda aturuka mu bice bya hano za Cibitoki, turaza kubapodatinga gato tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi. Turaza kugenda tubapodatinga iby'ibikoresho byamaze guturuka muri South Africa kwa Cyril Ramaphosa. Turaza kubabwira ese ni ibihe mu kanya gato gashize, hari ibindi bimaze kuzanwa byose gatanu kuri kagenzi kako, turaza kuba tubapodatinga. Turaza kugaruka ku makuru akomeje gutangazwa na radio ndetse na televiziyo y'igihugu, by'umwihariko RTNB, tubabwire uko byifashe byose. Mbega gatanu kuri kagenzi kako ni ugutega amatwi kugira ngo mukurikire. Turi mu masaha y'umugoroba rero, murabona yuko rwose twamaze kubukera, ari nako twinjira mu gikaniro cyangwa se mu makuru yacu, by'umwihariko aturaje inshinga kugira ngo tubagezeho uko byifashe hirya no hino. Ni ukuvuga ngo rero abantu b'Imana mwe, nimba utari wakora subscribe uyikore kugira ngo tuganire bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo tuganire bimwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda avugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ariko mbere yo kugira ngo ninjire mu kiganiro, munyemerere mbanze mere gato ku kijyanye na politike, by'umwihariko imirimo irazamba cyangwa se ikijyanye no kutumvikana hagati y'abayobozi bagiye batandukanye, ndavuga mu nzego za gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu ni uwitwa General Prime Niyongabo. Kutumvikana rero nyuma y'ibintu bikomeje kugenda biba mu kibira, nyuma y'abasirikare benshi barimo barohereza mu gihugu cy'abaturanyi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira
Demokarasi ya Kongo bwakomeje. Ku isaha y'isaa saba nari ndimo nkurikirana amakuru adasanzwe, nari ndimo nkurikirana imbwirwaruhame yari irimo ibwirwa abasirikare bagiye batandukanye, ariko mwibuke gato yuko ibi byabaye nyuma yuko uwitwa Major Claude afashwe n'izasarambwe. Ni ukuvuga ngo ibi byabaye nyuma gato nibwo uyu mugabo by'umwihariko witwa Generali Prime Nyongabo yahise ateranya inama y'igitaraganya, ikaba ari inama yahuriyemo abajenerali ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye hano ku butaka bw'u Burundi. Inama rero ikaba yigaga ku kijyanye no kuba umutekano ugiye kongerwa, ariko murabyibuka neza mu masaha ya kare ko hari amakamyo agera kuri 7 yari yateganyijwe agomba kuza gukora ibishoboka byose akoherezwa hariya ku mupaka uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibi byakozwe rero bimaze gukorwa nyuma y'iyi nama idasanzwe, haje kuba hemeranwaho ibindi bidasanzwe, kuko nk'ubu munyemere mbabwira yuko guhera mu masaha y'ijoro ahitwa Igitega, ahitwa Bujumbura, ahangaha haraza kuba hari umutekano udasanzwe, ndetse na bamwe mu basirikare b'imbonakure cyangwa se b'abarundi bakaza kuba baza gukora ariko batambaye uniform. Ibi ni ibikorwa rero bidasanzwe birimo birakorwa mu rwego kugira ngo igihugu cy'u Burundi mw'abantu b'Imana mwe kigire umutekano. Ngira ngo maze iminsi mbabwira yuko uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se Evaristo Ndayishimiye isa n'isa ashobora kwicwa. Impamvu rero uyu mugabo ashobora kwicwa, politike y'u Burundi cyangwa se inzego zigiye zitandukanye z'i Burundi ntago zikumubona neza, ndetse zikumubona nabi, zikamubona mu yindi shusho mbi cyane bigendanye no kuba igihugu cye kirimo kirajya aha. Ngira ngo yenda nuko kubanga bw'ibyuma muri editing turaza kubafasha tukabereka yenda amagambo imbwirwaruhame yenda amaze iminsi atangaza, ariko muraza ndaza kubibashyiramo ngira ngo mubirebe. Ni ukuvuga ngo uyu perezida w'i Burundi Evariste Ndayishimiye ni umwe mu baperezida ngira ngo muzi neza ko guhera ahantu bita Bwiza yafashaga ingabo za leta ya Kongo. Ngira ngo murabizi muri bice byo muri teritwari ya Masisi, ahitwa za Kagusa, ahitwa za Gatare, ibi bice byaza Gisuma, uyu mugabo n'ingabo ze yari ahari. Ngira ngo ahitwa mu Rubaya, murabyibuka neza mu birombe by'amabuye y'agaciro yuko uyu mugabo yari yarahawe n'ibirombe kugira ngo afatikanye bikomeye n'ingabo za leta RDC. Ibi rero nyuma yuko uyu mugabo agaragaje gutsindwa gukomeye, ndetse ibi bikagaragaza ubugambanyi hagati ku mpande zombi, byagiye biteza ikibazo gikomeye cyane muri guverinoma y'u Burundi, aho kugeza amagingo ya benshi batangiye kuvuga yuko ibintu by'i Burundi bishobora kuba birimo ubugambanyi bukomeye. Ibi rero nibyo birimo biratuma impande zombi zikomeza imipaka ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana amakuru nimo ndakira, imipaka yose byaba umupaka w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi urimo urasatirwa na M23. Ngira ngo ibyo murabizi, uyu ni umupaka kugeza amagingo urimo urongerwaho abasirikare mu rwego kugira ngo ibintu bigende neza, byaba uyu mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi murabizi ntabwo bimeranye neza, naho icyitwa ingabo kirimo kiragenda cyongerwa, ariko ibyo bikaba kuri kote y'abarundi kugira ngo ibintu bigende neza. Ibyo byose rero wabiteranya ukabona birimo birateza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano muke uragiye gukomeza kugenda wiyongera, ndetse murabizi barwanwa na Red Tabara, imitwe myinshi irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ibyo biri kugenda byongerwa, ndetse isaha ku isaha hashobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko muri iki gihugu, ndetse hari no kwikangwa ibintu bikomeye cyane. Nicyo kirimo kiratuma perezida atava mu gihugu uko yiboneye, kuko ahangaha gato cyane bishobora kuba kudeta. Ngira ngo nimba mwibuka uwitwa Nkurunziza kugira ngo aveho ari habayeho kudeta. Ibi byose rero birimo biragenda bituma perezida w'igihugu cy'u Burundi uwitwa General Neva acunga izamu rye kugira ngo isaha n'isaha ataza kuba ahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ku kibuga cy'indege rero Bujumbura naho ibikoresho byinshi bikomeje gusukwana, n'ubu biracyaturuka muri South Africa ku bwinshi. Ahangaha bari kuzana amasasu menshi, akaba ari amasasu arimo
azanwa mu buryo bwo kugira ngo aze kwifashishwa mu gukoreshwa muri izi mbunda nini zimo za BM21 za BM12 zishize ahitwa za Kavimvira. Mwa bantu b'Imana mwe rero ndi kubabwira nti nimba ukunda igihugu cy'u Burundi uza kugisengera cyane, ntabwo twibanze byinshi mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tuje tubabwira mu gihugu cy'u Burundi kuko ari aho hari byinshi byo kubabwira. Ngira ngo mwahoze munumva namwe mwumva yuko ibintu bitoroshye, n'izina mu ijambo ryatangaje n'uwitwa General Prime Niyongabo. Ngira ngo ibyo byose nagiye mbibacishirizaho, ngira ngo ni ibintu mwagiye mwumva, murumva yuko rero ari ibintu bitoroshye habe namba. Ubwo rero ntabwo ndi buvuge byinshi, by'umwihariko murabona ko ahantu naje gukorera ni ahantu hari n'aka location keza cyane. Reka tubashimire, ubutaha tuzanamamaza kugira ngo aha hantu namwe nuko ntagaragaje hose mujye muza rwose mwisanga. Ari Moses wanyu nk'ibisanzwe rero hano kuri Duniani Kote TV. Murakoze cyane, reka tubashimire, amakuru yacu nakagaruka. Murakoze cyane.